muri kano gace bita Tamiri Nadu waragiye ubumuganga ukomeye cyane, ubumuganga w'inzobere mu bijanye no kubaga ubwongo ndetse n'imitsi. Irondere barakuzi mu gihugu cy'Ubwongereza. Dutewe ishema kuba wemeye kuza kubana natwe kuri uyu munsi wa none Dr. Thank you. Urakoze cyane wa munyamakuru we. Ingingo y'uyu munsi tugiye kuganiraho ndagira ngo tuganire ku bijanye n'ubuvuzi. Hari uburyo wari wazanye brain transplantation bwo kuba wabaga umuntu ukamukura mu bwongo, ubwongo wamara kuba umukuramo ukabushira mu wundi muntu. Icyo nicyo kintu nshaka ngo tuganireho Dr. Ese ubundi birashoboka yuko wabaga umuntu ukamukura mu bwongo ukabushira mu wundi? തീർച്ചയായും സാധ്യമാണ്. Birashoboka cyane. 1818 തന്നെ ബോഡി ടു kuri isi ya Nyagasani gutanga amaraso byatangiye kubaho mu mwaka w'1818 body blood transplantation നടത്താൻ nibwo bwa mbere guhererekanya amaraso byabayeho kuri iyi si. തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ muri iyi minsi tugezemo umuntu kuba yatanga impyiko agatanga umutima we ni ibintu bisanzwe mu buzima bwacu bitewe nuko twamaze kubona yuko bishoboka. ഈ brain transplant surgery natwe rero twakoze isuzuma ryacu dufata ubwongo bw'ingende tubushira mu yindi ngende birangira ya ngende dushize mu bwongo ibayeho kandi iba neza. Niyo mpamvu natwe dutegereje igihe cyose leta izaduhereza uburenganzira iri suzuma ryacu tuzarikorera ku kiremwa muntu. Heartum kidney ഒക്കെ അങ്ങനെ മാറ്റാം. Umva Dr. Ingingo wari umaze gutanga uvuga yuko umuntu ashobora gutanga umutima we agatanga impyiko, ibyo ndabyemera ni ibintu tumenyereye tuzi. പക്ഷേ brain ariko iyo ngingo yo kuvuga yuko umuntu ashobora gutanga ubwongo bwe ntabwo ndi kubyumva neza Dr. dusobanurire. നമ്മുടെ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ രാമ umva wa munyamakuru we ibaze turamutse dufashe ubwongo bw'abahanga bagiye babaho, urugero ng'umugabo wari uzi imibare cyane bitaga Majumana മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ brain cyangwa se tukagarura ubwongo bw'umugabo bitaga Mahatma Gandhi മറ്റൊരു ബോഡിയിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് ഇവരെ കുറെ കാലം കൂടി ജീവിക്കും. dushobora gutuma ubwongo bw'abo bagabo bubaho igihe kirekire kandi bikadufasha mu buzima bwa buri munsi. ഇവരെ കുറെ കാലം കൂടി ജീവിക്കും. turamutse dushoboye kubungabunga ubwongo bw'abagabo bakomeye cyane nk'umugabo bita Isaac Newton അവരുടെ brain കൊണ്ട് dushobora gutuma isi yacu ihinduka kandi ikabaho igihe kirekire bitewe n'ubwenge bari abagabo bagaragaje. മഹാന്മാര് മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാണ്. ibyo uri kuvuga ndabyumva bifite ishingiro bitewe n'ibikorwa by'abo bagabo, ariko hari ikintu ugomba kumanza kwibuka wa mudogiteri we. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഈ ഹിറ്റ്ലറിന് manza wibaze ഇങ്ങനെയുള്ള സർജറി uramutse ufashe ubwongo bw'umuntu മിസ്യൂസ് ചെയ്ത് ukabushira mu wundi muntu wibwira yuko ubwo bwongo butekereza neza ugasanga ubwo bwongo ari nk'ubwa Adolf Hitler kandi yaje kubereka ikiganiro cya wa mudogiteri ushobora kubaga umuntu akamukura mu bwongo akabushira mu wundi muntu. abagabo bari hano വിജയുടെ മരണശേഷം അവന്റെ സ്വത്തിൽ nyuma yuko Vijay azaba amaze gupfa 50% by'umutungo wose afite bizahita bibi byanje namwe 50 gasigaye muzo akagabana, umwe azafata 25 undi nafata 25%. kumba abagabo bari hano bari gupanga kwica boss bakiri muri bakunda abakozi batugira ishamba. Too risky man. Ni ibyago mani turi kwiteza. Ibi reka tuzabikorere Dubai nta kibazo na kimwe tuzahura nacyo. Dr. Mehta സമ്മതിക്കോ? none se Dr. Mehta azabyemera. 140 crore ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Dr. Mehta yavuze yuko byatwara miliyoni 140 kugira ngo abyemere. 50 crores already given. Namaze kumuhereza avance ya miliyoni 100 kamanze ngubwire. Sasa umva amagambo y'umupolisi namwe banyarwanda ya magambo bafashe. Umva amagambo sasa y'umupolisi. Wa musore we hano hanze hari abagabo benshi bameze nga Sodari ni wa mugabo wari warashimuse mushiki we akamwica. Hano hanze hari abagabo benshi babi. ഇനിയും കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്ത് ntuzigere ugerageza kongera kwica umuntu na rimwe kubera ko uzaba wangirisha ubuzima bwawe. ഇനി ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്യില്ല സർ. yego nyakubahwa sinzigera mbikora. ഞങ്ങളെ ഒന്ന് മറന്നു umunsi wageze hanze Satya ntuzigere wibagirwa yuko hari abapolisi ubyumve neza. umunsi wageze hanze nitumara ko gusohora ntuzigere wibagirwa yuko hari abapolisi bashinzwe kurenganura abarenganye. kandi nugira umwaka ukagaruka hano muri gereza ntuzigere unsaba ubufasha. എനിക്കൊന്നും വേണ്ട സാറേ. ntabwo ndetse wa musore we urimo urashakisha mushiki wawe bitarani mushiki wawe wabuze kera ukiri muto
എന്നാൽ കഷ്ടപ്പെടാതെ സമ്പത്ത് നിന്നെ gusa wa musore wabonye ikibwirwamanakazi bita Lakshmi തേടി വന്നിരിക്കുന്നു. ukibona utagishatse n'umunsi n'umwe ariko urakibona. uranyumva neza? കാരണം മനുഷ്യനായിട്ടല്ല hari ikintu gikomeye cyane cyatumye uvuka wa musore we എന്റെ ജനനം. ukaza kuri iyi si. ഈ സാധുക്കളായി ഇവരുടെ മുമ്പ് uruhare runini rw'aba baturage wa musore we നിനക്കും പങ്കുണ്ട്. ni wowe urufite ahazaza haba baturage. ni wowe uzamenya ngo abaturage bazabaho ute. ഈ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യനായിട്ട് wumva amagambo. ജനം സ്വാമി ഈ സാധുക്കളായി uruhare runini wa musore we ജീവിതത്തിൽ നിനക്കും പങ്കു. rwo hazaza haba abaturage b'abakene bari hano ni wowe urufite. വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിക്കാൻ nuramuka ukomeje gukora wowe ugakora ibyo ushaka mu buzima bwawe gusa ഇവരെയൊക്കെ ആരാ നോക്കും? urumva ari nduzita kuri aba baturage. നിന്റെ സഹോദരിയെ പോലെ abakobwa benshi ibihumbi n'ibihumbi bameze nka mushiki wawe bitarani 1000 babayeho ubuzima bubi. ngubwo uri kubona bano baturage bari hano babayeho കണ്ണീരും കഷ്ടപ്പാടും കാണുമ്പോ ubu ngubu bamaze kubona agahinda n'amarira y'aba baturage bajyamya ku mihanda. wabonye ubuzima babayeho വിഷമം തോന്നുന്നു. ubundi ni ukubera iki bikubabaje? ni ukubera iki bikubabaje wa musore we? impamvu bikubabaje rero wa musore we ni iyihe? ni kugira ngo ikiremwa muntu kibeho neza. എന്താണ് അത്യാവശ്യം വേണ്ടത്? mbwira. ikintu cya mbere kugira ngo ikiremwa muntu kibeho neza nyakubahwa ni uko kigomba kuba gifite ubuzima buzira umuze, kikaba kirya neza ndetse kikaba kiryama ahantu heza, yewe ngo niyo birenzeho ukagihereza umugore burangiye ikiremwa muntu kirishima. ഇപ്പൊ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച് എനിക്ക് 2 കുട്ടികൾ none se amafaranga nshobora gukoresha mu gihe kingana n'ukwezi, ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു. ayo mafaranga wambwira ubujyangana ചെലവിന് ndamutse nzanye umugore ngabana nawe ngaba mfite n'abana babiri nakoresha amafaranga angana iki? nyakuba mu gihe cy'ukwezi waza ukoresha ibihumbi birenga 800 by'amarupi. ni amafaranga menshi banyarwanda mu byumbereza. mu gihe cy'umwaka nakoresha amafaranga angana iki njye n'umuryango wanjye gusa? ibyo turarya, aho turaryama, naho dutuye gusa wakoresha ngayo? nyakuba wakoresha miliyoni 10 z'amalaki. ni amafaranga menshi mw'abanyarwanda mwe mubyumve neza. ni amafaranga menshi. umuryango wanjye ndavuga umugore n'abana ndamutse nifuje kuba ndongera gukorana rimwe mu buzima bwanjye. wumva amagambo y'umusore sasa ati kano kanya njyewe n'umuryango wanjye turamutse tubayeho nditwongere gukorana rimwe ngo dukore n'igiceri cy'ijana. ayo mafaranga mfite kuri konti yanjye nayarya igihe kingana iki? ndagira ngo ubineranirije umbwire ngo nayarya igihe kingana iki? mana yanjye ndaza gukenera imibare y'awa mugabo wa mbere mu gihugu z'imibare ramajamu. ako kanya araza akora imibare agereranije amafaranga umusore afite. 10 ലക്ഷം വർഷം സാറേ. nyakubahwa ubuzima bwawe bwose kabone n'ubwo waje buri mwaka urarya miliyoni 10 wazarinda gupfa na kimwe cya kabiri cy'amafaranga utunze utakiriya ngo ukimare. umva amafaranga umugabo afite ati nyakubahwa uramutse ugiye urarya miliyoni 10 za buri mwaka wazarinda gupfa wowe n'umuryango wawe amafaranga yawe kimwe cya kabiri mutari mwana kirya ngo mukimare. umugabo amafaranga yose mfite hospital medical technology byari gushoboka yuko nza n'abaganga ba mbere bashoboye kuri iyi si ya Nyagasani ഒരു ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും ആയുസ് നീട്ടി ngareba ndetse byanashoboka yuko nshobora kugurira papa umunsi കൊടുക്കാൻ പറ്റും. buri munsi wo kubonga agenda wishura. byari gushoboka bitewe n'amafaranga mfite. ati byari gukunda iyo usa ngo nafashe amafaranga ya papa amafaranga ye ngagenda ngamugurira umunsi wo kubaho. byari gushoboka bitewe n'amafaranga dutunze. ഈ 1 ലക്ഷം കോടി കൊണ്ട് ഞാൻ മരിക്കാൻ പോകുന്ന അവസാന നിമിഷം gusa ikintu kibabaje nubwo mfite amafaranga menshi ഒരു ദിവസം കൂടി എനിക്ക് ese igihe nzaba napfuye aya mafaranga byashoboka yuko nyaguramo umunsi umwe byibuze ngo mbumeke ngume ndi muzima? ജീവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ byashoboka? munsubize icyo kibazo. nubwo mfite amafaranga menshi ndamutse mvuye byashoboka yuko ngura umunsi umwe byibuze ngo mbeho umunsi umwe mu minsi nagura n'amafaranga yanjye? nyakubahwa ntabwo bishoboka. icyo nicyo kintu amafaranga adakora. ntabwo wagarura uwapfuye ntibishoboka. 3 തലമുറ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ bisobanuye yuko abazangumokaho bose 100 കോടി ധാരാളം. bazavuka basanga amafaranga nakoreye akiriho bazarinda gupfa. ku isabuni yaguraga amarupi 7 aka kanya yayimanuye iri kugura amarupi 3 ndetse iyo umaze kugura isabuni bakongereza uburoso na korogati. ikiro kimwe cy'umuceri cyaguraga amarupi 9 yatimanuye agicira ku marupi 3. ibinyambuto byose yabimanuye yabishyize hasi.
ikiro cy'isukari cyaguraga amafaranga 40 yagishyize ku marupi 12 umusore dore abaturage ngo baratangira kubibona abambaraga siripe bazigura 12,000 yazigije 1,200 ndetse yavuze yuko ari n'inzu agiye kubakira abatishoboye inzu buri muturage wese yaguraga 230 ubu ngubu agiye kuja arayigura ariho ukibaza ngo byagenze bite ni kuwa musore we kutigeze uzana umwavoka ngakuburanire ಇಲ್ಲ ಸರ್ uyenye kuwa nta mwavoka nigeze nzana hano kubera iki utigeze uzana umwavoka ngakuburanire urashaka kwikira muri uru rubanza ngo uruburane ഞാൻ ആരാണെന്ന് പറയാൻ nta muntu n'umwe nari nkeneye nyakubahwa സാർ kuko nta muntu n'umwe wababwira ijambo ndabibwirira എന്നേക്കാൾ നന്നായി ആർക്കും അറിയാം ndetse nta n'umuntu unzi kunsumbya kurusha uko niyizi ku ruhande rwanje ഒരു വക്കീലിനെ വെച്ച് ഫീസ് കൊടുക്കാൻ ntabwo nabona